Jesi vidio sliku di pas ugrize za karu starog veka? Fer mi je banuo u 7 ujutro u sobu da snimamo reklamu do kraja. Ne mreš tak ljudima banut u kuću. A kad najbolje, pa kad sam banuo, nakon pol minuta sam ti rekao, dolazi bi snimao, mojte se da spavaš. Ne, fakat zaspat. Sad ovdje piše vježba. Znači te dio skipao. Luka nije uspio sve snimiti za reklamu na vrijeme. Ne srat. Idemo po najbolji auto na svijetu opet. Idem po Teslu. Once again. Ovo je zapravo prank i ti si meni zapravo kupio Teslu. Ljubav. Man love, gaskam. Svaka? Sa pusom. Aha, 6. Kaži, ne znam, kasnim na stage. I ti si influencer. For fuck's sake, what you doing? I'm doing important shit, Edward! Kaj ti pečeš ćevape na tom objektivu? Sporna je Gledaj par, samo cuga. što onak vidiš mu u očima da to Gledaj mu oči. Izgorio sam cijeli, Isuse Bože. Stigla plaća, samo se troši. Također 30 bude. Ne mislim tvoje 30. Pokazujem 8. Ti si lud stari. A dobro, dok stane u ta tvoja 2,5 metra. Ako su to ljudi, mutanti, znači, Kriste. To je ko glupi X-Men, majke. Znači imaš krivi kromosom koji te mutira da voliš stopala, znači odratan si. Nije kromosom, nego poveznica u mozgu koji no, to, blizu su mjesta. No, nekima izrastu kanđe, drugi vole stopala. Ti želiš reći da ti imaš kanđe umjesto stopala? Pa, kažem da bi rađe ima kanđe nego stopala, jebate, ono. Ja sam mislim na Wolverine. A s nogama, bog te jebo. Znaš ko je najodvratniji X-Men? Beast. A znaš ko je Beast? Plavi ove. Da, pa jesi vidio koliko je jebena stopala, jesi ti rekao da je frajer odvratan, ono. Jel najgadniji od svih njih je da ga jebiš, majke. Jebu to kaj je plavi dlakova, takva stopala ima, to bi mi bed bio, majke. Ne bih htio van izaći. Stari moj čovjek je Benan iz Šustara, zvao mi. Jebote, vi se najviše smijete na ono kad se mi ne zajebavamo. Mogu jebat konja, treba. Buraz jebim konja, čekaj. Baby, grind on me, relax your mind, take your time on me. Let me get deep for shorty.